Mwapoleni nakabiri mwaiseni mkwai bonse mwebaletamba konse kuntumule ntambira pansta ino mkwai nine muntu wenu Eric Chola konkani apo twapelele no muntu otwaimya uwakutila the character of the man of God kanshi twayoleshe mkwai busuku bwafumineko mu fintu ifimo nokubelenga malembo ayo twamwene fyo Paulo alekoselesha Timothy ilo nakabiri na mubomfi umbini Titus bafyo bafuile kumono kutile ntungurushisho balesonda ate mwanga abalinga ama men of God fafuile baba mkwa inde sura mushukubwa lelo tola kwate okupwisha tumone fyo shukuru mwine ala tubomfya mkwa ina tubale tuichefye mwipepo Lesa wesu mweba makayonse kabumba mweba tulenga nokutwetania pamo muri Kristu Yesu twatotela ishina lyenu paruse lwenu pachikuku chenu pafyo mwelesa wesu mutupatwileko abamwewo mubushuku bwa lelo temaka Yesu tekutemwa kwesu lelo kufa kwenu lelo mweshukuru ichevo chilevilwa nalomba okutila mweshukulekeni mwebene mulande pakutila ichevo chumfwike pantunga mwanshaneka awe nshala ndina la lufyanya yesu nalombe palo lyenu mwishinafila kwa Kristu Yesu kubana ine amen. Twatotela mkwai kanshi nomba pansta ino twali mwene amalembo ya moyamo nga 1 Timothy chapter 6 verse 11 nakabiri na 1 Timothy chapter 3 verse 3 elo nakabiri twali mwene na Titus chapter 1 verse 7 nga emo tulefunya amashui aya kutwafwa nga as a man of God efe afuire okuba afuire aba musango nshi twaliendele panono kumonefyo afuire akonkelela okutemwa afuire akonkelela ubulungami nakabiri muntu shufuire akolwa umuntu ateka bwino aba nganda yakwe na fimbi futwalandire kuba konkele bwino echo mkwaye tolakonkani apo nokumona efutwala enda mushukubwa lero ichintu chimbito ndekabila ukololekeshapo kumono kutila uyu umuntu uletikwa nga man of God afuire aba holy tesubira benginga twamfweshu wi holy lyando kutila tutatontonkanye fingi lero mwishuwiri muri amashuwiri alimo yatatu ishuwiri akubalirapo muri holiness muri ishuwiri ya separated ero mwasaba neshuwiri ilya to be different ero mwasaba neshuwiri ya pure kansi mashufe yabiro ndefo okumona to be separated and to be different Lesa bamwito kutila wa mushiro pantu abo waivela taba mu milimo ya mibombele y'abantu atemwa tatontonkanye fe abantu batontonkanye abo waivela echo no muntu ulinga man of God afuire aba one different ukwa different kuba waivela ko kufintu fe twa pesonde ngachakwa twasango kutila aba pesonde ni bachakolwa umwina Kristu afuire aba different afuire aitarushako afuire astafli ifintu ifyapalange ifile pinkana no mupashi wakwa Lesa kanshe kutila batu okutila ukuwa kwabula holiness takwingabonga muna Lesa nakabiri nakalya iyo Lesa abo wa mushilo elo after he demands holiness from his creatures because God is holy. He demands holiness from his creatures. So if you are the man of God, make sure that you are holy. You have to separate yourself from what is happening in this world. Tulemono kutila abalabana bakwalesa babomfi bakwalesa abakasesema tabale sangwe apali ponse nakalya ero kabiri ngachakwati prophet Africa kukwibumba lya abantu balesa kamano kutina batina batutuma ebere chichinsha konka ushikuli umutende kasha kutila bali abantu abale ba separated mufintu fya kwalesa kuferishwa twa pesonde bali separated kabiri bali kwa different abayivelako nakabiri ishuwiri mbyo tufetololekesha hapo lishuwirya honest okuba uwachishinka umuntu wakwalesa tafuire aba wabufi yamashuwira leto okutila tufetulande chishinka konsoko tuli tatufuire twala kwatu bufi pamonga umwana wakwalesa umuntu wakwalesa ukuwala ndefi imina pachishinka ichakwalesa ichalembwa mukati akachevo chakwalesa muma pages ya Bible ya kwalesa kanshi twasanga kutila afuire aba umuntu uli nga honest nakabiri afuire aba merciful
tulesanga amashuwi muri Efeso chapter 4 verse 32 baba baletu wafa pamulandu wakuba abaluse firafine eyo twali abantu ababembu Lesa atuwelele fye ekutira atubele fye oluse na ifo bene tube abaluse pakutira tumono kutira Lesa umwine ali twafwa ali tufunya mu mfimfi ali tufunya mu lubembu kanshi panchita ino tufuire twaba abaluse. We must be merciful. Nakabitule muno kutira umuntu wakwa Lesa afuire ashita persevere ekutira afuire awombo mulimo ngukosa afuire awombo mulimo nangu nafikosa shani afuire amono kutira alwisha pantu nakwatole mukoseresha nishukuru for Yesu Kristo watuingishe nchito muneni elio tulebelenga amashumuli Mateo 28 verse 19-20 pa verse 20 balando kutira kabieni kalengeni abankushoso kuba basambi mule basambisha bale bakafesefe namwebele muneni nakulaba na imwe tulesanga amashu pa amashu yo tufitwa tontonkanyapo Lesa alando kutira Yesu alando kutira kabieni tabapele na capital Shishiwenga mwalibelenga pomwevo kutira Lesa alibapele Yesu alibapele capital alibapele motoka alibapele amayanda yafe kutira kabieni Elena amashu kabieni ero alsalonda pokutira moneni nakulaba na imwe okufika nakumpera yanshita kanshi yoine nakulaba na imwe Lesa shukuru for Yesu Kristo banolukuta enda nababomfi bakwe alabalinda alabalama kanshi nangu fintu fyakosa twalandire pamulando watetekero kushintira pe muri Lesa omwino kutira ale imwe no mwine panto watuingisha tuli babomfi bakwe. Nakabiri tulesanga amashuwi tulesanga nalimbi ishuwiro tulifo kulandapo umuntu wakwa Lesa afuire aba generous afuire aba ule pela ule kwato mutima wankumbu uwa kulangulukila ukumono kutira umunanji takwetefi mfuye na chitefi wako kwetefi akanono ufire wakanya nabanobe abashikwete kanshi uyu mutima wa generous atemwa ukuta share ukupela ifintu efyo kwete. Nakabiri twasanga koneshu inalimbira courageous kuba courageous ekutira kuba wakosa taufuire kubutuka tule muno kutira punch time abatumwa abasambi bakwa shukuru for Yesu Kristo lintu bakata shukuru for Yesu Kristo abengi bali vutuike. Nakabiri umuntu moni Peter na ina kene shukuru okumukane mikuitatu ekutira mona na ikakala kula benshita shima mwebana bakwa Lesa ero fintu bisa mkushupa kanshi umwana wakwa Lesa afuri aba courageous afuri abo wakosa afuri aba brave pantu mubwina Kristo ta fintu fyanguka te mulimo wangu ko kubo mwina Kristo afina Kristo mwina achulire olukuta ayi Lesa ndono kusebana ati efo na efo bene emutufwetu akonka mu temple moshine tulema nakabiri panu ba Petro baba filafini bapokera maka mpashwa mushiro nakabiri bapokera na maka ati batendiko kubombo kwa bulo kufirwa tabale tino muntu nangu umu na basambi na bambiyo ekutira wako echevo chakwesa chirevirwa tufwetu abantu abali abashipa nakabiri abakosa mukubomba umulimo wakwa Lesa ukulingana ngefyo mwine shikuru alekabira mukwaite apo peka tule mono kutira umwana wakwa Lesa timo muntu wakwa Lesa. The man of God must be teachable. The man of God must be teachable. Mwebana bakwa Lesa tulebelenga Bible, i Bible ya kwa Lesa tulesanga okutira mwali ba mind ya kwa Lesa. Muri Bible mwali ba mind ya kwa Lesa. Kasho tulebelenga tulefo kwishwa mind ya kwa Lesa. No mbai mwanga mwanga chakuti mwanjebo kuti mwalibelenga okufuma kukutendeka kufuka kukusokolola ne fintu fyonse mwali ishiba nishimwalilingana na Lesa. Ero twasanga kutira mind ya abantu yali ba finite ekuti yali kwatapo ipelela mind ya kwa Lesa yali ba infinite takwatapa kupelela so ekutira omuntu afuire aipekane okusambira kona kuli bambi. If you are the man of God, prepare to learn, prepare to be corrected epo waluva ufuire abako babako bachapo mwachiyefi hapana mulufenya David na chito ulubembu ulukalamba sana ero bamutumina nasani kutira kamwebe panu matu fokutira you are the man David, you are the man ni walufenye ero basanga kutira kanshi nindu batakuba tyo ni mwa bishop yo ni mwa papa ni mwa nani prepare to be corrected ngachakwa tina uteshani na uruba ni correct Yesu mangashi kuri bonse abaleti kwa ngabana bakwa Lesa atemwa babomfi bakwa Lesa. Nakabiri chimbi ichakuri icho tuleshepo kuba uwaba humble uwa ichefya
twalanje kweshuwiria gentle ambapo tulande peshuwiria humble kwata mashwali bali rated lero tufetwa muno kutira okuba kukwata humility. Kukwata humility tulesa ngokutira kubo muntu waichefya mufya kuwalesa nangula wabomba shani mulimo wakuwalesa nangula watite fintu ifikalamba shani pela ululumbi novukata kumwine uwa kuingisha chito pantu webo uli mubomfifye. No matter how much God is using you, make sure that you return glory to God. Pantu ewa wa mina malumbo, ewa wa mina matotelo, emwine wa fyonse. Tuilala we are just creatures. Nakabi no tukafika kudia mu eternity tatu akabeba Lesa iyo tukabafye efibumbwa fya kwa Lesa pantu tukalamu lumbanya we be serving God. So tukafya ma creatures kanshiro Lesa ampera kwa ishuko mwabombo mulimo wakakata bosesheni ubukata kumwine pantu ewa wa mina malumbo na matotelo ewa wa mina nile so mwine echo inena ndo kutira there is no great man of God, there is no great man of God because there is someone who is using us. Kanshi sanga akubomfya na akubomfya mulimo wafu meshine chine nga kushimikira washimika abantu bapusuka uitira kutira maka yowe abomba ichefye pantu muchapinda macha kwa Kristo Yesu tamwa bakatutumushi tamwa abokuyumfwa iyo mwafe kupero urumbi no bukata kuli nani kuli shukurifu Yesu Kristo. Kanshi mkwaiturando kutira we are not professionals. As a man of God, we are not professionals. Ero tulea bombo mulimo, tufue tulea na passion, tufue tulea no kutemwa, ukutemwisha Lesa, no kutemwa lukuta, no kutemwa abantu. We are not professionals, brothers. Tufue tuamuno kutira, tulifia abomfi bakwa Lesa. Abo Lesa isa abiko kutira, tutendeke okubomba umulimo wakwe. Ero chimbi cho tufue tuwalekisha pocha kutira, tufuile tuamuno kutira. Obukata bwonse bwaperwa kumwine pantu Lesa alitemwa obukata. God loves his glory and he does not share his glory to anyone. Emashuwa kwa Lesa oturemona okutira Lesa alitemwa obukata obukankalo omuchinshu kumwimye omwine mwamupela okulingana ngefe alefwaya Lesa alitemwa glory yakwe tasharinga na glory iliyonse. Turemona mu churches pansta ino mufilonga ino efingi pansta ino abantu bale kwatu kupokelela obukata ku bantu bale pyungira bale kabiro bale basevinga bale bafukamina bale basendera pa mipandu pa fipea. As a man of God, no, don't do that. Nishi mwalafu nyalesa pa mupando ero mwaikalapo ngachakwati mwafunalesa pa mupando efe rusfachitire nokutire ngafunalesa pa mupando to dethrone God, to ungod God. That is pride. Echa lengeno kutire bamutamfi pamando kwati afumishelesa pa mupando aleka biro kufunalesa pa mupando sombe wa tontonkanye efe Lesa namu mwana kale okutira uwe farechita tuishi byokutira nangu turebomba ubukata bwonse ubwere kuri Lesa. As a man of God, make sure that you return glory to God. Kanshiro turelekelesha mwebana bakwa Lesa tumuno kutira ichebo cha kwa Lesa chaba mukataka baifwe. We need to be godly men kutira tufwetu ababa kapepa bachishinka one ukulaberenge ichebo echi chifwe cha mukataka baifwe echa kututungulula. This is a Bible. The Bible, as a man of God, make sure that yaba mukati kaywe such that ngachakuti bali putuire veni ile sendo mulopa ili ama nerves asendo mulopa bafire basanga kutira Bible emo ili. You have to bleed the Bible. Then the other thing tufeta muno kutira we need to be prayerful. Aba pepo tema pepo ya kusalula ayo tire mona pepa fe mumaseke zipepo wapwisha kukwata kwa nshite kalamba na Lesa tule apanga sa ya kwa Lesa ukula papata nokulomba kuli Lesa moneni elo chebo cha kwa Lesa chilevira abana bakwa Lesa babonfi bakwa Lesa. Men of God bali pepele umuliro wali fumine kumulu. Men of God bali pepele aba mfufungo ifyali saluike ifya isuka na macheni hapo na pantu bali pepele. Men of God bali pepele balwele bali polele. Men of God bali pepele no kuyashimikire chebo na abantu bali pusuike no mbanga chakwati tature pepa nishtule angala. As a man of God, be prayerful. Go down to your knees. No kulomba kuli Lesa. Pepe ni tentu pepe as a man of God. This is very important to you as a man of God.
Studying the word of God is very important to you as a man of God. Tufwetu abantu bakwalesa, godliness must be in us. Tufwetu bapalana na shukuru muri fese futurechita. Lesa ndilo kuti natuticho omuntu muchata chesu nkumoneka kwako image ni representation afuire akwata ule mta represent man of God niwe ta represent Lesa mumituma tontonkanyo mumilandire mumititile no mubiwombele yakwa Lesa. Tieni tukonkelele ukutemwa, tieni tukonkelele ubulungami, tieni tubi abantu abakwata imbera ya Lesa, abale ipekania munsta iyashupa ukuba bakosa abantu abamushiro bali kwata practical sanctification. We are not professionals, but we are just servants of God. Paulo atiro kutira, but I'm the body servant. Ekute baofa body servant muti Greek valelando kutira niyo muntu woti naba nasendwa taina kubolera moyo akulako nkafenani shikuru wakwe mpaka nelo info yakwe ikamusanga pano peso nangu shikuru wakwe akamusanga akamusende kula. We are body servants of our Lord Jesus Christ. Emo atubika kanshi bonse mweba bonse bakwalesa bonse, all men of God out there, we are encouraged to be like Christ. Ngafindu Paulo andile mule pashanya ine Paulo yo ife na ine pashanya Kristu chachine mashuo tumfwa. So twalando kutila mwebana bakwalesa munenu kutila mwababa palana na Kristu twachite kulingana ngefyo Kristu mwine alefwaya. Mkwaitu atendeke kulolekesha pamuntu waletilo kutila the man of God.